Hajikna morning ne next morning I give birthday gi good morning ne ado Amazon dagi isana laizaba gift ama yore si hangina si waffle maker Musidra to what's up here Ajare sai ga tai mang lo Ado ai breakfast da lai ahan bagi makha gi ani hum ji phajana ta je ko ai do hai weu da bagi do matha ki ji phajana perfect ore ado si char gi ai gi breakfast ki oina adu duga si char loraga ai je ai gi dream gift to myself hai bataye adu do lai ru doine Chinu pi da to hajibu sa ba loi de mayam Yum the smile zere la zeni ko do to mo na set ora kre so the later I na lai sidi ma MacBook Air 2020 gi do 2022 gi di ai lai bang am zaroi just the later kidney lo tho bai ta kom te ga ah tu ka che ma kidney ta ngai ram ni me am my kidney yon tho do Ta-da! Talia. Ado mayam hoji ai gi birthday gi get ready tawbo hawrse irujab doire mai nu loi tab loire bako do hoji ai gi ka haini skin care tawgre adu hoji ai makeup hawr doine ado makeup ki je aina flawless makeup base aina ai gi anowa favorites khara products khara uchar ke bako ado sida lai ba products sing sine bako sigi products se Plum gi products na tane Plum is India's first 100% vegan beauty brand and it has some amazing makeup range which is very kind and skin loving and these products are suitable for all Indian skin tones and gives the perfect base for any makeup look to look great while being kind to your skin. Ado ahanbada prep set go face primer si tayarsi ando sigi primer si am nungai bako kay gino di magi to yamna soft matte finish ama piye bako akoi skin sita aduduga pores ko magi appearance so handa ba alai tawe aduga kai haini yamna su lightweight oibodo aduduna akoi gi makeup base ki kai haini perfect oiba hai tare adudo oye taibasu yam nungai yam soft oy taiba kana hamra khunungai am to Plum Soft Blend Weightless Foundation aingon da lai se ani ne dana ko ado si ahan bagi set sina halogen ka we sina ai skin tone dai khitang hena bright oye ba khitang ngaure ba ko aduduga amma sina natural veg ka we sina khoi gi yellow tone khitang change ai na yeng ba aduga ai di yam kana su ngau ba sina tabani na sigi khitang yellow chang sina na dum pam jai ba ko aduna si tayar ge sigi foundation sina ultra light oye aduga super hydrating oye ga khoi gi non sticky oye ga khoi skin yam comfortable oye ba adudu oye ba ko and also it's infused with hyaluronic acid which makes your skin look and feel plump easily buildable so oye duna hoina pamiba coverage tumak phangmanga me duga sida coconut water extract willow bark extract amadi vitamin E se yawe duna koi gi fine lines amadi excess oil production se reduce to hale adu engon da lai ba sigi Plum gi soft blend liquid concealer sina ani nge engon da lai se ama sina halogen sina na light oye color se ani si manung duga ama sina pinch blush ko eba ko sisna kitang nganglap chatle ba ko concealer gi oina di ai light oiba color sina pa me ba ko adu na sigi halogen hai ba se che oina sijina ge sisina akoi gi dark circles su phajana cover up tawani adu do akoi gi under eye puffiness to zu reduce to eba ko sisina haidi uhanda ba do. This concealer is infused with the goodness of hyaluronic acid which keep your skin hydrated.
aduga hajing na the most favorite ado sige se Plum Touch and Go lip and cheek tint ne bako ado aingon da laiba set se mauve along haye number na 123 ne bako sige Touch and Go lip and cheek tint sina kamai tawga ha matam da koi skin sida males fazana tawshale bako aduga akoina pami ba right flush of color do pi aduga yamna smooth cream formula oibana koi gi skin sida soft matte finish pi raga yam super lightweight oy adu koina pami ba finish to mak phange ado ai gi best makeup se loid lo shale adubu last but very much needed sina akoi gi compact application se oy doine sida laire Plum Legit Matte Talc-Free compact with SPF 15 ko ina seasonary set number sina 110Y high dudugan maming sina natural veg kowe. This compact has super soft matte finish and also lightweight and helps even out skin tone and gives me just the coverage I need. Simply press, tap and done. Ado mayam ay makeup best swai da lore yam tina flawless oire ay pamjare boko ado mayam nag khangjan gada ba amadi Plum gi products se ko gi cruelty free oiba vegan ngak tane boko do na posting se yam phabane ado mayam hu sigi product ni season ning bata ga de ay si laina bagi link sing do ay description box capture ge sigi discount se phangna bai da mangta ay gi sigi coupon ko se season na bio adu duga order to bio adu duga song gi su flawless makeup best phangna bai da mangta do ay hauji makha da lotion lage duga phajana ay lotion le hire kanda mu uchar aga party chana wo auto ngai jeri auto na tabra ngarangi gift to kulang hang ko pre asigi maguro hai sida cha ni stem gi kaino do ni si am haw he adi atok la sara ko do piece ani ko si da su yaw me do di order ta si so sina sushi ne sushi makhal ani taw gi ni si karam mo di ja o sina prawn tempura ki and this is American corn and pepper ini ya usanin mo se sao này không phải ăn you teaching me wrong okay what I'm teaching you không phải không nè chỉ có hậu có
ꯂꯩꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯤꯡꯛꯁꯦ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ quite set ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪ ꯆꯤꯛꯄ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ I'll take again go चलो फोटो लाए चलो सिबो पीरगा ऑटो पाव काखꯠमिनरसि थोड़ा धीरे से चला ये मेरा बर्थडे है आई डोंट वांट टू डाई ऑन माय बर्थडे